و نفری بود به نام عبدالله ابن عباس. این بینیم بچه امک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یک شخصیتی که هم عنوانی مفسری، هم گوییم حافظ، هم فقیه و حتی دعای زیبای پیامبرم اللهم فقهه فی الدین در حقشان دعا کرده گیند و علما میگن 1660 حدیث از جناب امیر عبدالله ابن عباس در کتاب‌های حدیث جمع شدگی است. و دکتر آیز در کتابش میگه که همین عبدالله 3 چیز دوست می‌داشته و اشاره میکنه که دوست داشتن او رنگ دوست داشتن من نیست. اگرچه دکتر خچم آدمی عالمه، دوست داشتن او از دوست داشتن ما میگه فرق میکنه. چیزی را او دوست داشت میگه باید ما دوست بداریم، زیرا دوست داشتن او میگه همش سر به سر حکمته. میگه یکون دوست میداشته است که باران تنها در منطقه ما نبارد، در همه جا بارد. یک نیتی نیک، یک گمانی نیک، یک غمخوریش وقتی میبارید است در منطقه میگه تنها دوست نمیدارم در همه جا ببارد، در دیگر منطقه هم ببارد. این خیلی شرح توضیح زیاد داره این سخن، به خاطر تنگی وقت ما فهمیم شما که دویم دوست میدارم که همین مفتی های ما، قاضی های ما و در ابتداش میگفت که معنای او را ندارد که من در مقصد دیگر منطقه ها یگان مال داشته باشم یا باغ داشته باشم، یا دوست میدارم قاضی ها و مفتی ها یک فتوایی را که به نفع مسلمان ها باشد صادر کنند، اگرچه من در پیش مفتی ها احتیاج ندارم. سیم گو دوست میدارم که یک حرفی را اگر از دین بدانم همه را به گوش دیگر رسانم. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی که همه سعی ما، همه تلاش های ما، کوشش های ما، هر روز غنیمت دانستن ما همیه که همین چیزی را که جای جمع کردیم بدانیم، همین رسانیمش که مردم از اون مقصد استفاده برند. از این لحاظ یک کتاب دارم از احمد دانش در همین کتابخانه به نام معیار التدین. همین حضرت کتابش آورده است که علما گفتند که در کدام شهر 5 چیز باشد همونجا را میتونه که شما برای خودتون وطن انتخاب کنید. ولی دیدیم در سفران دیدیم که بچه ها مقصد هر دولت ها را برای خودشون انتخاب میکنن که ما همونجا میرن زندگی میکنن. برای اونها رفتن سنجیدن دیدن یکی رفتم بسیار شهری سبزه، یکی رفتم بسیار هوای تازه داره، هر کی هر چی انتخاب کردن. یه حضرت هم میگه که علما گفتن در شهری که 5 چیز باشد انتخاب که در همونجا جای زندگی را. یکم گفتن ببینید که پادشاه هم عادل باشه هم قاهر باشه. اگر در کدام ملکی که پادشاهش اگر عادل باشه، این معلوم است که عدل پادشاه دیگر آرامش و امنیت و خیر و برکت این کشور. قاهرش البته مقصد همون مرد با سیاست باشه، هیبت داشته باشه تا ملکی او را دیگران مقصد از دستش نگیرن یا در ملکی او یک کسی دیگر مثال دخالت کردن نتونن. میگه یکم همین باشه. ببینید میگه اگر همین باشه. دویم میگه نگاه کنید که آباد کننده های شهر باشه. یعنی که همین که مردم امارت کردیستن در اون شهر یا نه، تعمیرها رفتیست یا نه، این هم به نظر بگیرید. سیم بینید که در همون شهر آبهای جاری هست. ولی این چیزها را ما خودمون انتخاب میکنیم که یک جای آبدار میکنیم. ببینید که آبهای جاری داره یا نه. 4 ببینید که طبیبهاش چخیلن.
аз табибошам бибинем. чор панҷ нигоҳ кине ки дар ҳамон минтақа сахӣ дора ё на. агар ҳамин панҷ чиз бошад гуфт ҳамонҷа бара зиндагӣ кун. бараминака шарафҷон и мо пештарам дар дига ҷӯштем гуфтем домла абдураӯфам худо баракат шуда ишора кардан, устодам ишора кардан. ана аввалан мо доим барои ҳифзи шумо, барои будани шумо доим мо дуои мекунем ба он ҳифз мекунам. аслан ҳамин шумо донондем бисёри инсонҳоро ки ҳоли ҳазрат гуфтанд ки закота эълон кун ки то мардум ба сабаби эълони закот фаҳманд ки аймол бояд закот битив рағбат пайдо кунанд. шумо шояд чандин одаморо ана тарзи ба пул муомила кардана ки ба пул бояд чел муомила кунӣ, шумо барои ино як мактаб шидед шарафҷон. алло баракатон тия ба худуман. ман ин чиза мегум кофи мо агар чанде мо пештарам шарафҷонро медонистем ё раҳимҷонро медонистем ва ҳамин хизматҳои шуморо мо медонистем, лекин шумо ҳазрати усмон вақте ки дар ғазваи табук овард аз шутур, аз асп, аз мисол динор вақти овард, бин пайғамбар ошкоро дар байни мардум гуфт, усмон гуфт мо зарра усмон мо амила баъдал ём. усмон гуфт дигар аз ҳамин рӯз эътиборан мақсад ту дигар ягон зиён ва зарари ба ҷони ту нест дигар. васфуш кард, таърифш кард дар байни мардум. ё вақте мега хӯрока овардан дасти ҳазрат даста наз медид, вақте хурд ҳазрат бисёри вақт мақсад аз ин чизо дур буд. вақте ҳамо ҳолати шояд ҳамон як иштиёш буд, ҳамин хушиш буд, вақте хурд гуфт аз куҷое, гуфт аз хонадони усмон. байни ҳамон нафарҳое ки хурд ҳазрати фотима ҳам дар унҷа буданд, гуфт аллои илоҳӣ гуфт ман аз усмон розӣ шудам, худои там аз ӯ розӣ бош гуфт. бин ошкор ҳазрат мисол гап мезаданд, ошкоро мегуфтанд. барами худо баракатон тия шарафҷон, ман мисол ба оятҳои қуръон ки аллоҳ ҳатто дар қуръон мегӯяд ва ман юқа шуҳа нафси фаулаика ҳумул муфлиҳун. касеро мол метавон дар молдориш бахел намешавад, бидонад ки ман наҷотш додагиам. лекин шумо аз ҳамон зумраи одамои бахел нестем. шайхсадӣ мегӯяд зару неъмат акнун биде кони туст ки баъд аз ту берун зи фармони туст. ба дунё тавони уқбо харид, бихар ҷони азиз варна ҳасрат харид. ҳақиқатан имрӯз ҳама мегӯяд дар дастай. бин ҳамон ҳукмронӣ мол дар дастай, хуҷаини мол туи мега буку мега бачам ки фардо ира ҳасратша мебарӣ. зеро баъди ту дигар и мола тақдирша дигар аллоҳ медонад чӣ мешавад. зин лиҳоз бикун ки то дар унҷа мақсади ҷо мустар намонӣ, ҳасрат зада нарай. вале як қисса мекунем давом мекунем. замонаи ҳоруно рашида мега ҳамин румиҳо мега бар мусалмонҳо ҳуҷум карданд. баъдан мега дар он замон аз ҳамада мега воизи машҳур ҳамин мансури ибни аммор буд. мега бисёр мардум гӯшиш мекарданд, бисёр воизи хуб буд. баъд мега омад гуфтанд ҳазрат румиҳо мақсад ба мусалмонҳо ҳуҷум кардагиам, ҳаминҷада намераса, нест мисол аз яроқ аз шароити нест ки мо хоб рафта дар муқобили ӯ бистем. эълон ку мардума ки биёрам чизе дорам битан то қувва пайдо кунем, барем мақсад мубориза барем. бародари азиз оли шарафҷон худо баракатон тия мега ҳама овард, ҳарчи овардан дастмолҳо доштанд, гарданбандо доштанд доданд. мега як зан мега дар ҳамон маҳфил иштирок дошт, ҳичи надошт бита ва мехост ки саҳмуш дар ҳамин кори нек бигзарад. мега хонаш даромаду ҳамин ду татораки мӯи дроз доштааст, ҳамвакора брид мега брида дар даран як латак печонда ҳамҷа нависон ки ҳазрат ба ғайри ҳамин ман ҳичие надоштам ки дар ҳаминро эҳсон кунам. барами дӯст доштам ки ҳам яка бигирем, як муҷоҳидам дар ҳамонҷа агар як поаки асшам ки банда
ما در همون ثواب شریک شم. میگه وقتی منصور ابن عمار ایرا خواند ایرا کشود میگه تمام قوم میگه دیگه در حقاق گریه زدن که مقصد بین که آدمون در روی خدا مثال چی ها را مثال کرد مثال. برای این الله برکتون تا شرف جون ما در روی و در حضورتون همیشه دعاگوی شما هستیم که الله حفظتون کنه. حقیقتا شما کار روانی کردین بسیار کاری خوب هم کردین. الله همین را تا وقتی هستین خدا بردوامش کنه و دعایی بکنی مردم بخداداتون کنه. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله.